kumusta kayo? Dahil timana na antiyon, nga ruwad, nga bangat. Ay na inyayusak tatangal daw. Kita nyo na pulpulak sama dahil tapulbo na antiyo. Ay na pulbo-pulbo lang gamit sa usara na antiyo. Takwa. Tama din o, kwa. Make-up ta nangina unay. Tapulbo at least manulang manulaan ti bayad na. Kidi nakaluban namin nga kwa. Rang-rangyag tarupa yun. Kat, kumusta kayo nga ron? Tata Holy Week manan. Mahal na araw. Nangina nga aldaw, kunada. Tika na sa uwan, nangina nga aldaw. Adya nga rod, amin nangina, gasolina, makan amin. Haan. Nalagip ko lang agaramit ti video. Tata, nangina nga rod nga aldaw. Napanunod ko ngayon nga ituloy, amoy dayjay. Pampamati, tiba bakit idi nga napi ang magpantingan na mo agsapin. Idi panpanawon pa ni kupong-kupong ako nada. Adu ti pampamati, ingga natatapapat siyan pa lang ti sabali nga tatao. Halang Ilocano, actually amin nga Pilipino, aramidan dan ay dati pampamati ako nakpuma. Katata i-share ko kanya dagi pamati tayo ti Semana Santa nga rod. Dagito nga rod nga pamati, pamati ti kaaduan nga Katoliko ngam, di ba, intiro matilubong ado ti Katoliko ngam sito nga Pilipino, duma tayo, lalo dagito Ilocano siguro. Ado iti patpatyan tayo, iti nangina nga aldaw, hanmat nga patpatyan ti sabali nga taktao. Nga makapakatawa lang no apay, tapatpatyan tayo dagito. Ay, rogyan tayo nga roda, nagito nga pamati. Iti nangina nga aldaw niya. Number 1, unang tayo nga roda jay, bawal ti agdigos. Bawal ka no tagdigos no lumagpas ta alas 3. Tayo sa tipan nakapatay ni Apo Diyos. Lalo no Biyernes Santo. Iso nga bawal lang kang nagdigdigos. Doon na maampap kanyo ang kagdigdigos. Ngam lang kaya sigurado no niya ti oras. No alas 3 san kasjay. Kita nyo kano dagita bulbulong. Uwin, bulbulong ti kay kayo. Taparparaangan nyo. Gamin no hang kano kut-kuti dagita bulungan. Madi kano tagdigosan. Bawalan. Gamin no digos ka kano nga kut-kuti dagita bulbulong ti kay kayo yo. Bakang kamat kano nga makakuti. Iso nga hanggang digdigos. No nga kut-kuti dagita bulbulong. May kadwa bawal ti aglaaw. Uwin. Bawal ka nung taglawhang kayo, aglalawhang kayo, agbugbog kaw. Iso nga, amin nga uni nga nalaaw. Iwasan nyo ka no dagita tabawal, malas, makapamalas. Iso nga no agbibinggo kayo, no Biyernes Santo. Agiin narasaas kayo laan niya. Bawal mat ka no ti agkalakalayat. Uwe, na kayo agkalkalayat, itikay kayo tabawal. Bawal mat ti masugat, isong agalwad kayo, nga masugsugat ani. Mabayag ka no, nga maagasan dagita gadilyo, no masugatan kayo nya. Bawal matag si dati karne. Tantandaanan nyo, isong ang kagsid si dati karne. Sa bagay, nagninamat ti karne takta. Oray inaldaw nga kayo si dati karne. Bawal mat ka no ti agpapukis. Isong ang kagpapapukis. Mabayag ka nung agtubo dagita buok yun, nagpapukis kayo. Malugi dagito yung salon, nga rod. Kaya dagiti aglaala ko ti karni niya. Bawal mati agigam ti kutsilyo. Kasta, agusar ti kutsilyo kada tagtagbat. Agtagtagbat ang agpukpukan, bawal ka nung dalita. Lalo nung natayton ni Apo, ti Biyernes Santo niya. Bawal mat ka nung ti agwalis. Agwalis, agdalos, kasjay, bawal. O Biyernes Santo, nagado nga bawal. Sa bagay, hanggang sa mga agdaldalos, ti taparparaangan nyo, agwalwalis. Kidi hanggang nga maapiktaran, dagita nga bawal. Tandaan nyo, bawal mat ka no, ti agtuno-tuno. Hanggang agtuntuno, ti sidsida kadakwa. Basta, no, inyang klase ti ituno, hanggang agtuntuno, no, Biyernes Santo. Takwa ka no, agpikas, dagita rupayo. Ado ti agtukol-tukol, nga kunada. Bawal mat iti kwa, umalis ti balay. No balbalakin nyo ti umalis ti balay, hanga Biyernes Santo kon Sabado Gloria nga kunada. Tanatay pa'y na Apo Diyos. Tikay na sa uwan, tikadwayo nga umunag nga umalis ti tabalayo. Agiti dimdimunyo, kasdyan, isong hanggang nga umalalis ti balay nya. Bawal mat iti agsarming, numalpas dalas 3 ti Biyernes Santo no natay ni Apo Diyoson. Hangkay agsarsarming, kaluban nyo aming nga sarming ni tabalayo, tabawal. Madika mo no apay ti magbagada day tangam. Kwakano baka da kano makita nga demonyo dita sarming nyo kas dyan no saan agiti aksidente nga makakita ka kano ti kasta nga kwa. Mapagpamati
pammati da niya. Basta bawal. Bawal mat ka no tagbaot. Iso nga no, masiksikuran kayo dagitaan na iyon. Ay napigilan nyo tiyang agbaot. Hanyo pa lang nga mabaotan iso da kidalan nyo kay laeng. Isanot-sanot yun to no malpasan niya. Nabiyag to ni Apon. Isun to palang panang sanot-sanot iyo dagitaan na iyo nga bangad niya. Ang kay babaot na Biyernes Santo. Bumangon kayo nga, tinasapan no, Biyernes Santo kang agil-ilad nga na ladladaw dita katkatriyo niya. Dili ka ro, dagito'y naka-night shift nga ro, diti pang Biyernes Santo, ang kaya nga maturog. Bawal mat ka no, ti agay ayam, iti dati bilog na ngay ayam. Kasta julin, bulbula, balibol, basketball. Bawal ta agay ayam. Takano adag tubong aggoytar agbulong ka kano agbulong ka no agi ayam ka ti dabula na. Kita nga pamati. Iti Sabado Gloria kunada, siyempre panagkukugit dayta. Isong agpakugit kayo dagiti obeng. Agpakugit kayo ti Sabado Gloria ta iso ti panagpapakugit dayta. Kinasisiyaat kami no ubing kayo peng agpakugit ta narigat no agtudtod dagita urmo yon. Nagpapatubo kay tormutan sa kay pala agpakugit inya matay tangay kababain nya. Kaya nyo aliplipatan nga haan nyo ay paspasirit dagita kugi iyo lalo dagiti babae. Agkamatis kano kunada. Kidi mayat magkamatis takwa. Isagpaw tayo ti dinangdang no saan kwa pakbat. Nahimas ti pakbat na dakamatis na. Hanyo matliplipatan ti agladto-lagto no Sabado di Gloria. Papaswerte ka na dada, tumayag kayo kano nya. Dagito'y batit. Nakakaanak ka ng tiyo, glagto-lagto kayo nga no Sabado. Istahin ko nalipatan aji kwa. Aji ngay, baut-bautan nyo kano, dagita kay kayo yo. No Sabado Sabado ba tayo dyan, no Domingo basta. Sanot-sanotan nyo kano, ti kay kayo yo, mangga. No nyaman dagita nga kay kayo yo, tano agbunga danto kano, tinasaya at lado nga bunga. Kasi dyan, iso nga baut-bautan nyo dagita. Patigayam di ko, nilip-lipatan ti bawal agkali, hanggang agkalkali. No, Biyernes Santon sa daytawan. Tagamin baka makaliyo ka no, di ulo ni Apo Diyos niya. Hanggang kalkali mat. No, Sabado Gloria kat agtudo. Kunada dayta tudo ka no nga dayta makaagas. Iso nga, ay na, iridi dagita timbayo, batyayo, ornong nyo dayta tudo. Ta makaagas dayta nga danong. Kunada. Ison tuti kwa. Inuman nyo, iso ti pang-apros yun, dakitag sakit nga barbarokong nyo, kada tiyatsan nyo, iso kung makaagas, kunada. Speaking of, dagitang makaagas, dagitang albularyo, iti Semana Santa kano, napipigsa kano, iti kapangyarihan da, kunada, nauray Avengers, maabak da. Siyempre, iti Domingo mat, itawag na dayta, Domingo Paskwa, kunada, nabiyag na po Diyosan. Isungatahan nyo mga liplipatan no Domingo, agita palaspas. Agaramit kayo palaspas yun sa kapanyisimbaan. Sayon to ipabindisyon. Siyempre nyo liplipatan. Nga isabit, tagita nga palaspas. Ita taw-tawa yun, tagita ding-ding nyo kasjay. Pampaswerte ka na tagita. Isong agbagbag yun kasjay. Hanga madadaal tabalay yun. Kasi nga ro, agad pampaikat di masasamang espiritu. Agita demonyo, dagita balayo. Isong agsabit kayo, ti palaspas yo. Ano mga liplipatan no Domingo, naaguni dayta kampana, dita simbaan. Agniwat-niwat kayo, aglaaw kayo. Tapno, agswerte kayo, kano no, saan tanong maaba yo, dagita masasamang, agiti nga nga demonyo, no, apit talaga nga demonyo, dita Pilipinas. Then, syempre, last but not the least, kapota Domingo Paskwa, nabiyag na rod ni Apo tayo nga Diyos, manan, aghanda kayo, agluto kayo, aghanda kayo, pansit, spaghetti, salad amin, aghanda kayo, ta Domingo Paskwa tayo dayta, Dagita nga rod, iti pampamati tayo, iti Semana Santa, sapila ko man, gustuhan nyo nga elaborate ko inyo, merate ko, agitoy, imbaga lang ta, makapakatawa lang nga ma-realize nga mapanunot, kunak ko ma, nga nagadot ipampamati tayo, ngam, aw madakas na no, patsin nyo dagito nga pampamati nya, ta iso nga kultura tayo dayta, iso nga rich, mayaman, kunada iti kultura tayo nga Pilipino, ta nagado iti pampamati tayo, kasta nga ron, kakaanakan,
Sige nga Rod, happy Holy Week nga Rod, kakaanakan.